Karbi Anglong arlo lokacar lia hin paprang dun nang jipu Karbi Anglong Autonomous Council em Richard Tobia hin pen kabor ia long pacheton dun si kedam tang pai pai ni pai kep arni CHinthong constituency havar along kedo school a hempen state dispensary along an MAC Avijit Kro kahumri dam. Karbi Anglong district hinia long pen aning kanwang thak thak setame metric asad lang ang thek kilong pon lake phan phoke pen abersi kilong dun aphai ki ong bangso ajok Karbi Anglong Autonomous Council kachara hin pen matha ponsi Karbi Anglong arlo education system abang lar ponangji pura Karbi Anglong Autonomous Council em Richard Tok bipen bor iponsi ahavar tina long kedo school a hemalo kahumri asai deng ponlo. Bangso long pacheton don si MAC Avijit Kro sitame amethanga constituency long kedo school along mate constituency along lokachar lehin kangthur ponjia phanpura school ahem kahumri padodam. Bangso kahumri damahut murinto LP school abang por phai kep anta school ahem kangpu pedera jok MAC Avijit Kro ningduk chepaklang pon nona por lapuson si cheplang bom pulute koson si education anat kaching thurpo education henlo khemoy arbunglo ajara sontame education henlo atiripi tangte non lapuson por phai kep anta school hem chingpu pedet thanbang kupia sai ke claim rong lopusi ningjepon ini orang yang MAC school long sekali milih mesti kan mereka cari mereka CHinthong mesti long. Kena nanti mas school nang go, milih. Kisi mana school ke inkir cek sih tek long. Inkir cek long ni long tom tu ni dia yang bumut orang bang bumut long ni long tom ke inkir cek school main kami lihat tesar. Kena dulu school main nang ni dia. Ini dulu. Kalau murin tu long tahu mun inkir cek nang nasi cek long. Aku tu lah. Aduh rela pula sing dulu school tu inkir cek sih. Li tek de kang long homo kena na tim li tek de kang inkir cek se setame ajak tim mang ke school bang ni li pani si meeting do det kan ke ajak tim mang ke school non bang misen tapi apang tame allang tum ke claim ke dan misen setame school bang ke li tum CHinthong along mang ke arong pin da do school sta students kom he la so students ka pa ongi pan tame ni li non teachers atum tame chinki de kang lapen rong pendame nili hande kang puje au sumar bang hong bida medeti hal so sumar bang dak ke wan pen la sus la high school long itu papeng nang lapen humo long elibu ME school long nili damlo even 10 o'clock anta duty kachirang re bai ke anta school hem nang chilele do long elibu ME school long si halatum hama ken nili action entro non ladak CHinthong havardet kali akaprega havar long tame lapusona dim dokok tahai piniarni Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang quality education mate lokachar long RD kipia pora hut than bang atum loke than kepangkre ahin abang abedet nangji lapen clean sumara hut loke than pameji aphan pinang ana than bang atum pen chingki che than pon tulukun chipen hemari rong phar Karbi Anglong live